A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'ukum qalu amanna. Dan apabila datang mereka itu, yakni Yahudi itu, jumpa kamu wahai Muhammad, kata mereka itu amanna, kami beriman. Wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih. Tuhan kata, dan sesungguhnya Muhammad telah masuk mereka itu kepada kamu dengan kufur, yakni pura-pura beriman, dan mereka itu akan keluar daripada jumpa kamu juga dengan kufur. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi Muhammad SAW manusia. Cuma beza dia, istimewa dia, dia Nabi. Nabi Muhammad sendiri kata, innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku manusia macam hampa, Nabi kata. Bezanya diberi wahyu kepada aku. Kalau kita makan, Nabi makan. Kita minum, Nabi minum. Kita berjalan, kita berlari, kita tidur, semua pun Nabi buat. Pasal apa? Pasal dia manusia. Spesial Nabi ni pasal apa? Pasal dia terima wahyu. Dia menjadi Nabi, dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mai Yahudi masuk jumpa Nabi, tunjuk mujamalah, orang Arab kata. Mujamalah ni maksud dia apa? Tunjuk cantik. Mai masuk salam bongkok, cakap tunjuk sopan, tunjuk hormat. Nabi atas kapasiti dia sebagai manusia, dia percaya. Dia kata mereka ni bagus. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala habang dekat Nabi, wahai Muhammad, ini Yahudi. Mereka masuk jumpa engkau, mereka keluar jumpa engkau, mereka kufur kepada Allah. Dia masuk jumpa engkau, dia tunjuk sopan santun, dia tunjuk dia hormat engkau. Dia kata pula, amanna, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada engkau wahai Muhammad. Walau macam tu sekalipun mereka kata, Tuhan kata, ini Yahudi. Mereka masuk jumpa engkau, mereka kufur. Mereka keluar daripada jumpa engkau, mereka kufur. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu kepada Nabi SAW, tiada beriman mereka itu.